kalau mau bahas sports and cultural club, akan sisa jalan kalau pelong yang kejengpen ke buram yang kisamlai lekai under 20 ki bai reng hak lempengi lekai jong ke SSA under 20 4 division hadin bagi lakiu kedan minta syaka third division. Agani kejinglang lawan ban sakilang nadu u advisor jong menteri rang ba badeiru MLA barem ke Milliam ba hamna Dolling u vice president ke Shillong Sports Association badeiru u president ke Nongse Sports Club ba Daniel thank you rang ba shnong ke lumo ba thank you na lor ki nong ket kam ke club ki nong ile kai bat ki pat ba nong shong shnong na kaliang kongsan ba hamlan uloong baka jing job jong ka club ka dei ning kong na ka jing shim khia jong ki nong ket kam jong ka club ki ba klem par khat shu ya ka por bat ka bor uang ru ba wat la ka kan hun ka ram ha ka semi final henry ka dei pat ka jing job ba ki la kiu ha ka fourth division sha ka third division na lor ka tau uang ru ba ka jing ina kai football menta ka dei ka ba kamai he ba ha ka ba kila dan bon bagi samla ke jela ki bai le kai no goa bat Punjab bat kiwe ki kamai da ki klur ha ka shi samai ha kani ka sngi upa hamlet ula airu da ka song pisa ka ba marsan hajar tingka shabaro ki nong le kai ha ka jo ka port na kaliang u president ka nong se sports club ba Daniel thank you ula kitbak ya ka club ba kan nang kiu artan nakaway ke division siya kaway pan. Nakaliang uba kongwer president ka club uloang bagi sngaw kaman hado katata. Pada ka jingtre shitam jong ki kanay le kay ringkat ki coach kilala ban kiu pat siya kaway ka kerdan. Kat ba urang ba asnang ka lomo ba thank you ula penpaw ka jing sngaw mo ya ki nong kersan jong ka club. Bat ru ki nong ket kam jong ka ki bala pentulun ya ka kam na kapor sa kapor. Hakani ka sngi ka club kala pen ko buram ru ya ki nong kershan bor pa ki bala dan ka benta ka bakraw ban tinrong ya ki program jong ka club kila pen pau ka jing sngongu ya ka dor par snong nang ta uba hamle Dolling ba Daniel thank you kumjo ya ki dikhat barem bat ki nong song snong ki ba ju no kluit men sim. Congratulate kwa yaki official Janka Lumopa Sports and Culture Club. Ngai kubai presents petri bad yabro team members Janka Club. Namala number 3 tim long tikam Janka Club. Kini kena jongi manta. Kini yo bali left ball hantai po puluh. Kini ki official ki presents petri ki members of fair. Kini ki bat trai tomha ki long kumi jongi rohli do di club trai tomha. Kidan ka jingkit klit nam ka snong nam ka club baka jingkubai baka borom banko glit sapi di official jangka club pitrai ka kam hipulut ya ka por ya ka bor ba ya ka pisa na tebel hipulut namar ba pijan ya ka jingkit klit tingas mo kon ka snong hi bro kubai ka borom ya sapi borok di official jangka Lumopa Sports and Culture Club ngai kublai ya borok di players kita lebah kita andra enam kubrom yak snong ka jongi hajing sya ida kwal bandrung sya ka final bad bapin job ya ka final henry kamile hajing le ka job karam ulah ngi ram po ki semi final henry platen ki pada ya ka Lumopa Sports Club da ka 4th division sya ka 3rd division kata kade ka jing job jongi ko ka snong ba ka club hi para kurai ba sajisin ini bagi kon sama juga senang bagi sub player bermarjan. Kena balik dia football sampai puluh apa third division. Kepak balik tu kemudian mensuah kalau jenenge amal berbat Lumopa Sports Club. Ini syak suspend pembahasan berusnan. Ibu pun kita sama kimyo subalik bol sampai puluh. Rasa kemana sini baca tai. Kini kalau pelong ibu pun kira bani jemba beb jemba bawan jemba Richard babu yang ingin happen Tristan tu ban yo yang ban long nombor santai po SSA. Kita buat report kita perlu juga nilai keren nanti nggak kerpat kita dalam juga slow sport station orang proses subah baca biar ilmu bah makin affiliate biar baca SSA. Sedang kerja tempat juga kita pedang bat mentah pada layok ini apa. Puluh bagi suku mentah bapak ka 4th division mentah ke Lumopa Sports Club
kalapoi support kata division. Bagani ka boran bapi ra bapi ki players Mendagaski. Ila balai program berit ngeri ka boran kita ra ya ka wei pegawai ka peyeng hamne pol mo ba jugi marba ka lumpa sports club mata kala tio support kata division. Kebab ni dan ki players ki bat bit hapa ka snong ka thar ka jugi. Kene ka jing kemergi ku snong thar bagi ni ki ko sama ban lekai ya ka jing lekai football. Terkadang ni kum ka snong ya ko bagi baro ki players. Pendan boram ya ka snong jugi. Pendan boram ya ka wei boy ka ye first so jugi ha ka jing lekai sports ha ka jing lekai football. To play untuk kali kom ki players but la but nai ya ka sab ka fam ka jong pi but kawai ka squad ba tu ni por ma ba pi boro kinde po ka kerta ka ba ar posnem ke mau ka jila kai football manta kumlong mene rahmat kamne shoot tu jila kai dunia le tak tamasa le tak jila football lara pi dan ya ka jil amno banlo ko player ba tubit hak ban minot hak ban tristom hak ban sacrifice le ban lan ladi dia kat ya ka thong nama kecil ka football mata kade ka profession ka bheka kita pet ki players ke sia jongi ki baisang ba ka Goa ki baisang ba ka Kerala ki baisang ba ka Punjab FC tang ha ka season ki yo ati kurur kata kade ka football manta je min sai le bol ni yo tang show la ibian yo tang puri la ihun kata ka put rimanta kamlong su kumta kalang ka football kade ka professional kabang hak ban simkian na so pekat season yo betul kata kali ke football pi kata sekarang biang ba kat kendai arpo apoi tristom minat la simkahi ni skemar ka stong jugi ka thajgi kerani bon ba ki players banora na buram ni jela jugi he boro koi ba omle tangil football ka kwa ka bane samlien ta joki ni kilo kumi ka pa sama hidup ni ko pi ke bang tres ka sports lakalong ya ka badminton ya ka boxing ya ka cricket kado ru ke mau ka soccer ta ka don ka policy menta support lagi khun jong pi yo ya ka medal ha ka national level lama dia ni ka priang ya ka national games hang ni po jala ka jmi dar ki khna sama jong ni yo ya ka medal ha ka national level ka mau ka don ka policy jong sarkar ba menta pin yo kam sarkar kita kata wei ni policy ke bagi sarkar ka thau nam ta ban seluruh ikhna samaj ni bagi min sakmat hage bidai bat ka sports la bilang interest ke kadon disiplin toshin kya dur ka mensim preston minat sacrifice bat pilih konta ka thong bat ka bainong dei ke jong pin tu ki players kum kilok shong shnong ne por ni za su kumene biyo kla bani kendo kumne bat kumbal keren mana bat Daniel termau kini kiski mata kini kiski kiba kiski kiba jencar kiski kiba tangdang kiski sudah kat supaya tangdang kiski sudah kadang kajing keren hati yang kisah mata kat kini kajing ya nginle kuno udrops keren morok syaitan kadang kesarkar kapsa kepala bantelakam ke police department INPF kapsa ban telakam ban ken ngeli jim wara yo drop support ke jela ka jim repiso hi weibo brebo bless new nani nang tai ulat ke ai ba pa pi kolong ba nada ban jat ya ko ni kolong idan kam ke ji fresh lang jogi to bi na shlong ni ni lagi fresh tong ngi yeng sem snong thau ni sembalang ki balang ke sarkar kemun girla ba project ya lu je buran ha ke nang salang kasumi kata ka mga ko ban ki share bati ha ku gom ke ko te na kila ka juga nomor ba ngade ku nong snong jong ke snong nga kala erap ka perbuatan ni te na sutra ruba kalau buat sports club mana kini ki banai ba der lawan ban ai blade pa nga bangayo ban lang ku present jong ka media football association kalau nak ban tebok rana but tum breu ubah anu bantrain da kabit kabiang kabha kabiang bat continue ka sport kamta be football ko bata common interest tidak abang lang present ka media football association ila persang ban tekil ya football haklen lagi banta jong ne kari ke jong bat ang taru ila persang ban ra
Yaki international event hangni ko kasi jingi invite lagi. Lada peluang ia juga AFC Asian Qualifier Round hangni pada India pada Bangladesh. The friendly match international pada India pada Maldives. La peluang ni. Ini kelong sebentar bagian atrak. Ya ka football dikunjungi bikin wan kemat bikin cemata habis ke sport tentang pada football. Jika kawa lebih itu happy therefore nampak keren inu natrai keren sanpo sangadong nabar bamanta ni kwa baka selama gaji terlei kawai na ditolak ka pona bah jelagai football. Wat uci besar wong baka kwa baka jalan kelai ka capital jom jelagai football. Di nak yang situng ke fi mata ni ra ya kawai ka jelagai football. Jom bikin thei. Kita kedai ke Indian Women Tradition Friendly Match hangni po silo. Banyak kedai Iran Indonesia bat ke tim India. Berapa kita ke Indian women team mentah. Kalau qualify sudah Asian kembali le hang tiap Australia hakasem Arja atau Rio. Tikini ki friendly match pada kalau hang ni long bat pre nam tak ke tim. Kisusu banyak tet ya kini event kambing ke masuk. Di mentah min pelong ya kini ka Indian Women Tradition Friendly Match hangni po Shillong. Keterik kenek menurut Atrik menai bespo ajar pesan apa nek India bakiran bat kumta ter sedia. Ini scam tak kebangila melek kumni ka football, ka sport ka po jelas ki kanang piu mat. But way ka sports tikir. Ni kerben scam babaro bijik sendiri hindu jat hadi ka jalabi ka jungi. But swab kan song nakarmau haba kalbu waso stop kalai bila kai football sport. Puluh bawa ngapur dengan baham berkam melit banyak kebok ruang. Ini siang dah kasen of program kebok ruang players. Bila let hangki mangai back baricat bawan banyak kebok players. But margin pun so singi ngapek players or take players bagi ada. Ngapek. Lebam pek ni mau Malaysia metin kiu ya tu buat nak kuat cerita dekat ai masa saja. Jangan lagi pun lagi kiu kau. Teman kita kiu sudah jalan. Ha? Tiga hal ayun. Ini sian, ini pisah kita. Ibadang kena dengan bon kata bangkiu syarah. Ngaji rakyat ini. Tiga klub ada, klub Premier League ya. Tiga klub lapar dan trofi. Sub trofi bermenta. Nginan penfai. Sebab ada pet lagi mubah, nilai lagi mubah. Nama Malaysia Muslim. Nilai kambah. Nilai rak kambah. Bak waktu jikarnya. Tak ngobrol tu. Naik. Melakukan kiu lu mubah dekat thad, dekat foot dekat thad. Dekat thad cik second. Kumta dia. Kan nang kiu, misal nang kiu. Boleh. Mari kita baru kini football. Baru kini sport. Ya ini bagi sport ke sini. Dimana kita kami aku aru ya pasal untuk dan mubah. Sama. Kalau mubah sport ni kan piye habis bakal dekat juga football. Kita pakai juga football keluar. Juga boleh sim. But temau kuna long kena kipsi. Kita kor, kita borom, kita play. Tema wadukat jadi jumpulia ke jompi. Tema wadukat balik cek yang balik jompi. Balik cek balik sekian kan. Nama pet nak kena persang balik ikan di bawah di bantai nata jumpi UIP. Balik tu jumpi berapa? Kuat berpau di dokumen ya di kerja jom lemu pak nak food division, third division. But ai di play barang ni sekhmat ke sports club kenang kiu segi kerdan di pakam he. Ada jingilak kai apa SSE apa puluh. Andai tangkan lihat pat kumbekeran ni presiden mene dapat snow. Babun kita bijin jenjar bijin kerdo. Kamta makalian kamadan bakam long kepopiang menpraktis. Sekuat menbentip IP yang ni baru balang baka jin Tristom dan Pak Hamlet. Kemeliam konstituensi jongi kan sayu apat ya kamadan ke bapaka ke standard size hangtai apa banyun hakaba lembaga jin Tristom jongi Pak Hamlet chief minister jongi uladap ban kubal ban kulari Pak Hamba ngin sayu ya kamadan ke bapaka hangtai apa banyun
tengah semua berai jing hab kedi ai ba hamle amar ke jing i tengah jong i yang kini benai balade Amun anu benai pemerintah atri Chief Minister yo banwan hanong se ban inaugurate ya ka artificial turf ni dadap dari jin sokmen jin songo sibut ya yo Chief Minister tambah habangi le kaipat ka professional league kemudian gedang dei tang nine aside nong se mentau snem ngelasim ki player bobet bat squad ben betip ni baham baju kesan ya klub nak kapor ba men last mensis ni gedang dep sai yau junior goalkeeper yang North East United bani lekar yang nong se dan rai kini pat kimla berlong kumta dan nimdon lang kajing kersan kajing baham badru kamu ngapetso menepat kimadan futsal pat kidetang ban su praktis untuk dan rai bani lekar pat popolo dan kam da kimadan kibahehi kenang bangin la banong used to pat ban penduk pendang de kum kajing kam jong kata standard size di nakaliang kanok siya sports club ru nga penpau ba ya ka sports club mo ba balara kini season banwan tada kampat piang kamadan habanyun pada kiwe nakaliang club ngi kloy ban ay kamadan nok siya ya ka mo ba sports club bahkan praktis ang siya akapol mungkin jamiat ka kam kemudian bat menta ya kamilim ru ngi ay kamadan badan hapo SPL ban praktis ang siya ay dor iba melu malatang iba maintenance iba nilai penbaik baik bapai bat ila sotenak kita te sajisian na penpau ni sungu ya iba Richard baba bawan ibala kuat sungu ayang kani kopor bat ngait bo play unang kru pi kam kalau ba sports club bat ngait ba kejing lam go pi kalau ba kanang kieu seperang bat ngidi ba sungu yo play kapatay go sneo tanganong sero menyetu pi ngidang long meeting ngini gesngi wat hadin baladon ke basketball court ke badminton court ke dapman ke sengi ke artificial turf football ke dapman ke sengi hendrai ke jingken rai jong drugs kerang jur artat kiat parallel dikena di bakwa ban kelah ini isi side ke dap kemadan ke pro dengi yat nong ngilap ya kini ke syringe mah tu inject kitanya ngilap pat nang bon ban ke sengi Tegong kesenong nong sep alung ba kadi kesenong bungi trailang buang menek kadi keju kesenong in hapat banya pikir lang pat benpe kumbaong ni ba Richard mene sutunat ha bagi kami ki pa bagi khoi ki poi hadu spoi steng kamot ki kramwan spoi indoor stadium mi yang ti apa nong se ni penkut ya ka football hadu kadwe bejimin miet kat mendemi ki member sport club member jong do ba senong member jong BDP poi kadwe steng kan albeje kenja dan begini kam senior pat kimi por sebeje arbeje lai beje mustaq ini hapat ba kum ke imlang salang kum ke brio ke belah kambang ba ke jemut terperkat ngin hapat banyak pet bat banyak kentu lampat ki kimi ki kepa nabar minum la bani ai kedai tangki kimi ki kepa ni ban seneng ki khon ban pet benya ya ke por mi por wan me jongki namar kini ki wai pat kimdei ban influence pat ini kena ki banyak kai pat kalau mau ba mata kedai ke under 20 banyak kai kerta ke kini kena kadang di ban kiu sa ki wai pat ki bentar bagi la ban pentelah pat dia galak kai tunggu lat ban kamai jak po ban besahi yang sedang menyerap lang andai ini gibai pat kiba kuat banyak yang kata kelinting ngah ban pet ban bisyar ban banyak trailang tunggu sedang nongse lemo ba bagi la ban rat din khong ini pat kibrio ki bang kuat banyak dan bentah kam di bawah ini boleh kena kamat orang poin secara final dari apa yang kalah ini bagi poin itu sangat hot. Nah ini lu wadon kat punya ni kuat. Wah kemudian kalau kemudian dari kasih kuat pemat pemaham nak. Aku boleh tunjuk ya memaham, makanya lu tunjuk ni klub tiba dan kat lagu ini juga tiba ai mesti ini tiba ai mungkin tiba angin head museum mau kalang lah tu nak kedengaran waktu miru dari nilai museum bang restoran yang ini smart television mungkin ini ada kayak bahasa yang smart mungkin juru naik beli jadi sport club badan kalang ini tentunya terus sebab dari support kalau restoran dan museum tadi ini menjadi restoran orang ide tang nak imam pada sekalian yang bagus
wilayah ibadah penting ini supaya seluruh sekali tahun aku beli ya baru di lawan squad ini bagi lihat kain madan lawan squad ini lama halangnya musuh kuban William Andre dari kita kalau bukti ke squad ini nila jabat kecil berbagi mak bertai mah waga nomor Andre squad lagi MC begini yang muslim lu Ramadan hijau sekujuru nasbeh dak senang bala ajengi ini mah ba ngai bala bilong kibaret Andre ini so kalau kebakaran marung padio gini tadi konstan tadi ini nasbeh ada kebadan kalau ini juga sentral ini yang kuat tangini yang bersibuk Lumba Sports Club, Habib! Habib! Habib!